அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இதோட கொலாஜன் பவுடர் மிக்சிங் நாங்களே நேச்சுரலாக எல்லாம் செஞ்சு உங்களுக்கு எல்லா வீடியோஸும் நான் போடுறேன். எல்லாமே செஞ்சு இதுதான் உங்களோட கொலாஜன் பவுடர். இதில் எல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்கின்னுக்கு பிரைட்னிங் தரணுமா, அடுத்து வந்து நாங்கள் 30+ ஆகிற நேரம் எங்களோட கொலாஜன் பேலன்ஸ் இன்பேலன்ஸ் ஒன்று இருக்கே, இதெல்லாம் ஒயிட்னிங் ஏஜென்ட்ஸ். இந்த வீடியோ நாங்களே செய்கிறது, உங்களுக்கு எங்கேயும் சும்மா நார்மல் எடுக்கிற மாதிரி இல்லை. என்னோடய ப்ராடக்ட் பற்றி யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் என்ன மாதிரி ஆன்சர் இருக்குன்னு. நீங்கள் எடுக்கிறவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். 50 நாங்கள் இப்போ ஒரு 10 கிலோக்கு மாதிரி செஞ்சுருக்கிறேன். 50 பேக்ஸ் மட்டும்தான் ஆஃபர் ப்ரைஸ் ஒன்றுக்கு போகும். அதே போல் ப்ரைஸஸ் வந்து கூடும். ஏன்னா இதில் செய்கிற நேரம் எங்களுக்கு சரியான ஒரு டைம் ஒன்று எடுக்கிறேன். அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான வேலை ஒன்று தான் நாங்கள் வீட்டிலே செய்கிறது. பார்த்து எனக்கு மெசேஜ் போடுங்க. எதுவுமே கெமிக்கலாக நாங்கள் வேறு எதை ஒன்று வாங்கி இங்கே மிக்ஸ் பண்ணினது இல்லை. எல்லாமே நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ், எல்லாம் நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். எல்லாம் செய்கிற வீடியோ ஸோ பேக்கெட்ஸ் வாங்கி நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணினதும் இல்லைங்கன்னா எல்லாம் நேச்சுரல் தான். உங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் கொலாஜன் பவுடர் போட்டிக்கு செய்கிறவங்களே தெரியும். கொலாஜன் பவுடர் எந்த மாதிரிண்டு போட்டிக்கு மற்ற எல்லாம் நேச்சுரல். வெட்டிங் இருக்கிறவங்க மற்ற வந்து 30+ அப்படி இருக்கிறவங்க எல்லோரும் யூஸ் பண்ணிடும். எனி ஏஜஸ் எந்த குழப்பமும் இல்லை. ஏன்னா கெமிக்கல் இல்லைனால உங்களுக்கு எனி ஏஜஸ் யூஸ் பண்ணிடும் யாருக்கா இருந்தாலும். இது ஃபுல்லாகவே நாங்கள் போட்டால் குயிக்காக ஆர்டர்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஏன்னா எனக்கு இப்போயே ஆர்டர்ஸ் வந்திருக்கு அல்ஹம்துலில்லாஹ். ப்ளேஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. මේ වීඩියෝ එකේ මම මේ ඉස්සෙල්ලාම ටැමිල් මේ වොයිස් එක තමයි දාගෙන හිටියේ. මේ දාලා තියෙන්නේ ඔක්කොම ඔරෙන්ජ් කලර් එකට තියෙනේව මේ ඔක්කොම නැචරල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස්. ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඕගොල්ලන්ට කොහොමද මේක හැදුවේ කියලා වීඩියෝ එක මම දාලා මේ අප්ලෝඩ් කරන්නම් බලන්න. මේ ඔක්කොම නැචරල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස්, කිසිම කෙමිකල් මික්සින් එකක් නැහැ. නැචරල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස්, කිසිම කෙමිකල් මික්ස් එකක් නැහැ. මේ ඔක්කොම කොලාජන් පවුඩර් මේවා. හරිද? කොලාජන් පවුඩර් කියන්නේ දැන් කොලාජන් අපි ඉන්ටේක් එකට ගන්න පවුඩර් එක. එතකොට මේ ඔක්කොම නැචරල්. ඒ හදන වීඩියෝස් හැම දෙයක්ම මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මේ පාර දාන එකට විතරයි මම 50 පැකේජස් 50 වලට විතරයි ඔෆර් එකක් දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන් පර්චේස් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් පර්චේස් කරලා තියන්න. මගේ ප්‍රොඩක්ට් යූස් කරන කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා මම සාමාන්‍ය මොනාරි දෙයක් හැදුවොත් මේ ඕගොල්ලන්ට ආන්සර් වෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි try කරලා එහෙම තමයි මේක දැන් ලොකු quantity එකක් අපි හැදුවේ. එතකොට වෙනම කෙමිකල් ගන්නවා වගේ එහෙම දේවල් නැහැ. දැන් ඕගොල්ලන්ට සමහර දේවල් ගත්තත් හරි ඒකේ ඇත්තටම දැන් මේ කොලාජන් මික්ස් එකක් දාලා තියෙනවද කියලා හරි ඕගොල්ලන්ට දන්නේ නැහනේ. දැන් මේකේ එහෙම නෙවෙයි. හැම එකම ඔයාලට නැචරල් කිසිම මේ එකක් නැතුව ඕගොල්ලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන්. අපිම හදන දෙයක්. ගන්න කට්ටිය පර්චේස් කරලා ගන්න. සාමාන්‍ය ස්ටොක් ඉවර වුණොත් අපිට සතියක් වගේ කාලයක් යනවා මේක හදාගන්න. එහෙම ටයිම් මේ එකක් ඕනේ. සමහර බඩු තියෙයි, සමහර බඩු නැති වෙයි. දැන් මේකම මම සතියකට වැඩිය මේ මහන්සි වෙච්ච මේ එකක් තමයි. ඔයගොල්ලන්ට බය නැතුව යූස් කරන්න පුළුවන්. හැම එකම මික්ස් වෙලා තියෙන්නේ. වීඩියෝ එකේ ඉස්සෙල්ලාම මම මොනවද දාලා තියෙන්නේ කියලා මික්සින් එක තියෙන්නේ. ඒවා කොලාජන් මික්ස් එක. මේක කහ පාටට තියෙන්නේ ඒවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ස්කින් එකට 35+ වෙනකොට අපිට මෙලනින් ගතිය අඩු වෙනවා ස්කින් එකේ.
ඒ මිලනින් එකේ මේ අඩුවීම, එතකොට ස්කින් එක රින්කල්ස් වැටෙනකොට ඩ්‍රයි වෙනවා සමහර කට්ටියගේ ස්කින් එක. අනිත් එක මේ ග්ලෝ එකට වැඩිය ස්කින් එකේ ගොඩාක් ප්‍රෝටීන් සෙක්ෂන් එක හැමෝම බැලන්ස් කරන එක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. එතකොට නිකම්ම ඕගලන්ට ග්ලෝ වෙන්න පුළුවන්. ස්කින් එක ඊවන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පුළුවන් කියලා මම 100% කියන්නේ හැම දෙයක්ම අපිම මික්ස් කරලා කිසිම මේක නැතුව අපිම දාලා හදලා තියෙන හන්දා. එතකොට ෆස්ට් වීඩියෝ එකේ මේක මික්සිං එකේ ටැමිල් මේ වොයිස් එක දානකොට බලන්න මම කොච්චර ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මෙතන මික්ස් කරලා තියෙනවද කියලා. ඒ කිසිම දෙයක් කෙමිකල් එකක් නැහැ. මේක නැචරල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දාලා ඔයගලන්ට හදලා තියෙන්නේ. උදේ වරුවේ මේව කරන්න පුළුවන්. මම මික්සිං වීඩියෝ එකත් කොහොමද බොන්නේ කියලාත් ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් දාන්න.